Seneta wa Meru Kadhuri Murungi narombete thirikari gwikara nthi na agwatiriri monthe maria makobatara nikenda kwariria boria managitari mamba kuthiria mugomo wa Nkuruki Kadhuri na ugite akathiurunkania na cibitari cia Meru nikenda kumenya thina cia ukenda kumumbithia gucuba utethio kumakiri endi bwega ritio mama kibesha na itanda 10 cia kiriu cia mugana wa mbia milioni 5 iria agurite kumane na ngwataniro yawe na gikundi kimwe ya kindini. Muthuri Muriuki ena riboti ino. Muthuri wa Narua Seneta wa Meru Kadhuri Murungi kukurukira Kamashinani Foundation nombete kwithwa kinengana itanda 10 pia bongano ya milioni 5 ke thirikari ya kaunti ya Meru na kinya cibitari iria tije makanisa ara itanda bibi bitethairie muno ajibare apena mitino na itanda bibi biaje bia ward to kaeza na itanda 10 na itanda bitano bigeta kire cibitari chetu cha county twambiritie na Meru Teaching and Referral Hospital na cibitari ingi cha Meru County Government ira chira na Meru County Government na itanda bingi bitano bigeta kire Faith Based Hospitals nontu kumenya rira ingi twaraji tugire tugeta tugwatanirite twinde nontu cibitari chetu cha Meru chiriundumira Meru. Niletewa vitanda zinazoitwa 5 crank beds, 4 crank beds na 2 crank beds. Hizi ni vitanda ambazo hutumiwa kwa wagonjwa walio wagonjwa sana na ni sababu zinaweza kuenda juu, they are automated, kuwa zinaweza enda juu na chini peke yao, zinaweza leta mgonjwa aeze kuketi, zinaweza leta mgonjwa wa miguu iende juu, na hizi vitanda zinaweza tumiwa kwa kufanya procedures zinazofanyika kwa ward na pia kwa kuchunga wagonjwa wale walio wagonjwa sana, wale walioumia, orthopedic patients, wale walioumia ubongo, head trauma patients, na zitakuwa muhimu sana kwa hospitali zetu tunapofanya kazi. Kwa hivyo buratu tukenda kuwa batu twe open ke partnership kana antu barabonde bakwenda kupatina na batu twe thirikari nontu ngarama ya utungati bwa antu barabaitwe ni nene sana. Ningetaka kumshukuru sana seneta wetu kupitia kwa Kamashinani Foundation na wafadhili wake kutoka Australia ambao wametupatia hii donation. Akigonga county assembly ya Meru nikira kugana ndi ibombete kugira mungana juri iguru rwangiro ngimbo mwiri na nkuguru muno raigwa thisi ya assembly yetu ni arukite itembezi nyingi muno 1.2 billion chite health na tugethwa tutena health county tutumbe kwithwa twina wealthy county so ngwibwega no ntubo kinya county assembly kwarukite more resources kiri sector ya health nontu tutumba kuona ndawa iteguri tutumba kuona kuandika nurses na barabonde bakwenda tutina mbeca chekungana kire budget na twina thina equipments in Meru county kinya budget hii turagaragia ukurukia ila turakurukitie tukurukia 2024 2025 ni baralombete mbeca nyingi almost 2.2 billion lakini balombile kunenkerwa ni 1.3 billion liso ni gutwika mbeca iria turengagirwa itikugana kwa rira tuona ndona akija supplement saindi ingire tugukena muno akerere mugomo jira tonekene gwandiko kathombo ja mandagitari so inkwenda kwithirwa kwena kwereano samau daktari bakomye mito muno ginya thu ba negotiate kantu kawe gitarire ibagerie gwitane na itukura bikari bombe kwarane na thirikari yo thirikari komye muto kinyayo yona kinya Council of Governors kiyo fema daktari na oyumbe gutegera nikenda solution ikone kare kiwezekanavyo antu betu bomba kuona treatment. It is very unfortunate you with hospitali mo kona we na kana ukona ga kuminchoka gweta no tugatona daktari ukugatend nasi atina capacity ya gukinya level ya gwatend mwana jogu ethro pediatrician otuore wa kumenya kana gaka ethra akagwati pneumonia ukona kayana gakwira kirenjera chemuchiari agategete achoka kakaminche gakakoma na kira kwenda nandi ne thirikari thwaikita ripoti na ntemwana bateto turo kumane na boko thabakia gotungata baba inkwenda ginya thirikari yumba gwitanya statistics na ntubagana turuzite kuma mugoro mojo ujo kweja na bara turuzite no ntubakwithirwa daktari atu kumwatendi
kenda tumanye in future ethira kwi strike batu kwithira rio nthiguru neje yetu ya Kenya itubatu kumenya consequences cia any strike nikenda gwatuika kwina ngwataniro ikwija arakuwezekanavyo tikenda tu avert strike all the time ndenda thirikari publish statistics cia kuonania ni antu bang'ana kuma daktari bakwambiria mugomo bakwite nontu bwa kwaga daktari no tu Muthuri Muriuki, World TV, Mutino jwa Kangangi.